So, honey, you are independent. No, I perché convention in we have to go ilo everything. Taki tau whai ki tō ona maa. Pui ang he Mo'ui ki kai whakahokoato ai polo kalama i he konwhele nisi hono wha. I he wā koia kau whai ngō pia mo e pure anga Tonga. Ko e kau taki o e pure anga. Kono tautou uieni o e whakataha ke whai e talatala noa whelawe i pia mo e tuunga ki he whakataputapui. Lockdown ko iau ku whai i he taimini i Tonga. O ku fiema'u mau pe e pule anga ke ui e kau whangongo ke tuku atu a ngai whamatala. Whelawe ia mo e tuunga o e ngahi ngāue pe mo e wakai ko ia mo e tokangai kina ki he tuunga o e vai lasi ko ni covid-19. Pe kai ko ia pe o ku lere pe foki i he taimi ko ni tau lofo ma'u ai i he tau ngahi api i he taimi pehe ni. Kai whawhainga marie i e whatongia o ku whahoko e he potu ngaue'aki Mo'ui. Ko ane awhi foki na e holo hifo mei he toko nima o toko wha ai tuunga ko ia ki he ki nau tolu o ku nau ma'u ai vai lasi bea o pehe he ngai whamatala o ku tō maa pe ke ati ki tau tolu ko tau osi huhu malu'i. Takai uluaki pea moe hoani pea au kia rewa i he taimini ai tō lahi o kunau laine atu ki he huhu booster pe koe huhu ko ia whakatau mu aia ke langa hake ai pe ai mea malu i ko ia i ho tau sino ki he tuunga maa lunga ko hike tau matu'u e kina ai pe foki ai vai lasi covid-19. Koe taha foke nia ai ka venga ngā oe whakamāman lahi o ku i he feitu'u kotoa pē. Ka e tālu foki e tau lele mai, whanonga mai i he tau e ua ko hiriange pēa mo e tau mātu'aki whakaihi ehi, tō kanga, pē kai ko ia pē ka kena tau ki hao pē foki. Ka i he taimini foki o kia i e wakai atu ki he whaunga ngā ue koe a tonga ni. Hei kai ke tau lava o nofo pehene ai pe o ta ngata. Ko uhinga ko pau ke tau fefolau'aki. Ko pau ke ai e tau fekau'aki mo tau ngai kai ngai muri. Ko ki nau tolu o nau kei taritari ke whafoki mai ki tongani mei muri o i he tolu awhe tūpō. Pea i he ene pehe foki ko ngāhi whātaptapui o whātau mua pea ki hana malu'i ki tau tolu pea mei he covid vai lasi. Taimi ta tau pe foki o te gai ke mahi no mai pe koe Omicron, pe koe Delta, pe koe ha. Ai tuunga ku tau iai, ko si ave pe foki ai ngāhi sample ke whai hono sivi mei Nusila ke o mai ai ai whakapapau koe ha ai tuunga o ku tau iai. I taim ta tau pe foki o ku holoi tōnga pe ai au taki mai e ngahi tokoni mei tu apure anga koe ngahi manuao hange koe a koe manuao mei Australia HMAS Adelaide. Pe kai koe a pe koe Tahiti nui e ni ai manuao mei Tahiti. Pe a koe au taki mai pe ai ngahi tokoni mei ho tau ngahi whanua ko tau ngaue'aki. Pe kai koe a pe o ku tu'unuku mai pe a mai manuao a siapani. O ku hau pe a ngahi manuao pe a mai nau ngahi nau whakaono pōni i he wholautahi. Pe i kai koe a pe kai pehe ki he ngahi nau o e fetu'utaki. Taha foki ai whatongia o kuke i mate ki a te ki tau tolu i Tonga he taimini. Oseange pe koe ia
ai mo unga fi e a tani ma ko ia o sanuari ko e mate a e tau interneti fetu'utaki falotofonua pe a moi ki to apureanga ko ui ko e motuhia a ngo keipolo i e fetu'utaki interneti o ku tokoto pe ia o fi ki he mo unga fi. I he taim tatau pe ko ngaahi whamatala tuku mai mei he pureanga. Pa tau mua pe ia ke mea i e kakai e whanua ai whatongia ku nau whakahoko ko ngaahi tokoni o ko mai ko i tuunga ngaahi ngaue'ai pureanga i he ahoni pea i kai ko ia pe kai mea i foki e kakai o e whanua ai ngaahi whaunga ke whai ai hono tau i o e vailasi COVID taha hiwa. O kia i foki pea mo e tokanga ai pure anga whelawe ia pea mo e tuunga ho tau ngai kai ngai tahi. Ko uhi ko ngahi mau na e hoko i ngai feitu kehe. O kia i e palani ngā ue ki ai. Pea kai ko ia pe ka koe ngahi paanga tokoni me i tua pure anga me i ngahi pure anga kai umpa ai ngahi kau taha whakavaha pure anga. Tau mua pe ia ke toko ni i aki ai ngahi mau ka e tau te whito ke a te ki nau tolu, ko pau ke nau whehikitaki. Tāki moi aka e nau mo'ui o nau hau me whangi i motu na nau iai ki tonga tapuni. Pea ki ai ai wakai ko e taha ia o e whatongia ma mawha ko hanganaki mai, ko uhi o ko pau ke langa a ho nau whangaki i whare, ke whakanofo ki ai. Pea i kai ko ia pe, kai wakai i he koe tōlahi a te ki nau tolu, ko e mau anga mo'ui ai whangota pea mo e tautai i tahi. I he taimi ta tau pe foki, o kia i pe pea me ngahi matakafo i tonga tapuni, o kia i pe ngahi feitu upau hange kohihi fo, pea te ai pe pea mo ngahi ukolo ia i tonga tapuni tuku ke heange a halavuna pea mo e ngahi feitu uofi i tahi, ka mahina mai pe o kia i pe ai whangaki i lawe a iki, ka koe ngahi ngā ue ia o ku fatongia aki e pureanga. Tau te whito i ngahi savea o whakahoko, pe kai ko ia pe ka koe palani ngā ue ki he tauni ai pureanga o whatau mua ia ke whai e palani ngā ue koe ni i he taimini. O ku wanga mahene aki pe foki ai ngahi talatala noa koe ni mahino i he eki pare mea kai pehe ki ono tokoni, pehe ki he eki Minisita Mo'ui, pea oku ata pe foki ki at kina tolo e kau whai ngongo, ke nau o atu hangahi i whehui, pea ko ngahi mea oku nau tala a pe whiwhiri ki ai, oku Tali lelei e pure anga ke nau tari mai ai mahino. I kai ko ia pe foki ka ko mau kau whataha i heni he taimini, pea mo e kau ngā ue o e le tio tonga, pe he foki ki he whaafonga me he matangi tonga, ko le tio no usila, aia ko e le tio ni matangi toke lau ao te aroa a no usila, pe kai ko ia pe, o ke ai pea mo e kau whaiangongo i he nusi pepa, kakalu o tonga, kai pe foki ki a te kina tolu tau ataina pe, ka koe kau whaiangongo o ku mau kau whataha i he tautari koe ni ai kautaki o e pureanga ki he tuunga o e talanoa. Taimi ta tau pe foki o ku fiema'u pe pureanga ke nau tuku mai ai u whamatala i he taimi peni, ko e muimui taha ai ola o e ngaahi sivi i vailasi COVID-19. Pai kai ko ia pe foki, kai pehe ki ha ngaahi u mea kehe o ku whai hatokanga ki ai, o ku lau fia ke tari. I he taim ta tau pe foki o ku me ai pe foki i heni, pea mo ki nau tolu, i he toenga ko ia o e kabineti o ku lava ke nau kau mai, i he whataha anga, ko e uhi pe kau ki ai, ha ngaahi whakawhehui, ki a te ki nau tolu, pe ko nau potu ngā ue, ka i he taimini foki o tuku taha ai tokanga ki he tawhaaki ko ia whelawei, pea moe vailasi COVID taha hiwa. O si tuku mai pe foki ai ngāhi whatokanga ki ngāhi whakailonga o e
vailasi, hange foki koe tu'unga ki he tale tale, pe koe fofonu, pe koe langa ulu, pe koe mofi. Aia koe ngahi mea koe ia ka te ongo'i, pe a te fetu'utaki rewa ki he whai mahaki vaila, ke whai mai ha anau lau, pe ai kai koe ia peo kai ke toi fu fiema'u ia ke oange ki he whale mahaki, i he tu'unga e taimini, koe whainga koe ni ke ta ofi tu'u pe, ai mahaki, i he toko si i, ka ua foki e mafola atu, ki he toenga i tongani, pe a pehe foki tonga tapo. O ki ai pe foki he taim tatau ai wakai i he tawhaki ko ia o whelawe i pia mo i tuunga ki he vai ko taha ia ai koloa o mahu inga au pito ki he kāinga ko toa pe pia o ku mahino ko teu teu koe ni e tau whakatapu tapu i he tau kamata mai na e whakata ua ai ngai falekoloa ai ngai koloa kehe ko toka teu ki he taimi koe ni, ka i taim tatau na e kau e vai ia i he tuunga, ki he osi pia me he ngaahi kau taha koloa, pe he foki ki he ngaahi whare anga maheni koe na e wha ma'u ai. Pia koe ahoni, he te wakai holo o ku ngau au pito pe foki ai ngai hala pure anga, o tātai taha ai whefononga aki, pia mei, o koe uhinga mahino pe ia hange koe o ki he ngai feitu koe au ku whai ai huhu malu'i koe ni i he covid-19 o ku malawa pe fokia ka o ku pau ke te whanonga pe mo te kāti huhu ko uhi foki ke whakamahino ai o ku uhinga e te whanonga ki ai koe huhu malu'i koe ia hono ua. Taimi tatau pe foki ko hono tui koe ni o e mask pe koe ufi koe ni i he fofonga ke malu'i ki tau tolu, he malawa pe foki ia ke fetuku holo ai vailasi i he natula o e Omicron pe ai kai koe ia pe o ku whaka poto au pito ai tu'utu'uni koe ni. Ne ongo foki koe tuunga koe ni ki he ngāhi whamatala mo e mea kua pau ke to o e ufi kai lava ke te kau i he fetu'utaki atu. Ka oku iai foki pia mo e si i kakai o ku nau fetu'utaki mai ko uhi koe ngāhi whamatala. Ke whai mua i he whakatonga pia kai koe ia pe he lea tonga pia kai koe ia pe ka palewa ku mau ngaue'aki e whataha anga ai lea whakapiri tānia pia ke toi whai pe whakano whakama ala i he lea whakatonga. Wa mai whoke ni ai whakafofonga me he le tio ai kerea pia i kai koia pe koe le tio koia ai ramana ai a konguna o tolu e ni o kuto taha mai whakakakato ai ngāhi sea koia i he feitu'u o e whataha anga koe ni. O ku maukau whataha whoki pia mo nan se fifita ne ongo o ku mei he ompat me ni ka koe taha ni kau whai ngongo mei he le tio tonga i he whaifatongia he ngahi tau lahi. Pea kai koe ia pe o ku tau whatawangi o kai ke ma'u e viola pia mo lau manu ai vailasi covid-19 koe talu e ku kamata mai he kau mai ki he polokalama ko ini o te kai pe ke uwakai ka kina o tu o taha pe ko lau manu pa lo lau manu e ngahi whatongia ko to pe ke femo'u ki nai ka i he taimi pe he ni foki o ku tau fiema'u ke tau kau whakataha i he St. George koe whale whakapure anga o ku kamata ke tō taha mai a ki nau tolu a kau taki i he pule anga hange koe koe sekretari pule pe sekretari ke kabineti ko et ka koka aia koe taha whakeni o e kau tangata o kuna poupou i he whakahoko ai whatongia koe ni kehe ke tuku atu ai u whamatala ke mahino ki he kakai o i whanua ai tuunga o kutau i ai. Mea mai whoki e pale mia Tonga ko wakawa me riko pe he ki he eki Minisita paanga ko tatafu moiaki. Pea oku iai whoki ko e whiawhi whalaite
ke whakakakato no tuku mai koe hae tu'utu'uni koe ia o kutau wa usia ki he tai mini. Pe foki pe moe e tokoni pale mea po astei e ki Minisita Mo'ui ko saia piukala pe ke he kau CEO ai potunga ue Mo'ui pe foki ki he e ki Minisita ki Muri. Oku mahino pe foki ai whakafonfonu mai o ngaahi tawhaaki ko uhi pe foki ko e teu ko ni ai kamata o e tau konfelenisi makautaki o e pule anga. Ko le pege hufanga ngai whatapu whaafake pehe tau press conference mo tau tata noa ko e ngai ahoni. Whamaro lahi atu ko mo lava mai kau whaengo ke tau programa tā noa e ahoni ko ngā peko ate ngai whamatala nai toi mau mai tal me he tau press conference wha muimui taha. I ngai sivi ko nei whai mea nea whia mai ke ahoni nai toi mau ai keise taha. Ai walaga lewa me he wha ane awhi o nima lewa i he ahon. Tau whamaro ke Tonga Mo'ui he nau ngaue palo hikoni o lere mai e nau ngai sivi mea nea whia mai ka re po o hoko mai koe ni wha hoko mai ai o la i he ahoni. I he taim tatau pe o whai sio ke whai ngaue e ki Minisita Mo'ui mo ne pot ngaue ki he ngahi motu koe ni hange ko wawau hapai e ua. Kau kia e fiema'u i he pureanga ke Faka'ata niua ia me fakataptapu. Ka koe hange ko kula ne nai e tong tānoa e tong mea te Minisita Mo'ui ki he ngahi ngau e whai ke whakakakato pia toki mauai ha mau whafufua ke Faka'ata ngahi motu ke koe ni i Tonga ni. Ka koe tue tainimi o kia e fiema'u e whiunga ke Faka'ata niua me he whakataptapu. Toi tāna kia pe ki ai mawilo e hoko atu, e toi hoko atu pe e tau whakataptapu po e tau lockdown ni. Ko ospo ke hou e whaawalu, ke toi hoko atu he hou e whaawalu hoko. Ka uwhatonga e pureanga ai fiema'u whafoitu'utui hange koe mea toko ni mo e whaki supplies pehe. Pai Faka'ata lewa e falekoloa apongipongi, me he ono apongipongi ki he ono e fiafi. Ono apongipongi ki ono e fiafi. Ta tau pe mo e pausa, e awa mo e pausa, me he ono apongipongi mo ia ki he ono e fiafi. Au toi Faka'ata pe mo e financial institution, pe koe banke, mo e ATM, time ta tau pe, hangi ko ulanai me he ono. Ko hinga pe, o mahino pe wai ngai fiema'u. Ai kakai o sko ne ahoi wa fiema'u mo dau ki senit ki o fai ke fakatau fiema'u mo ki me pensini ki dau le holo aki ki he ngahi falekoloa ka ko me pe ni e fiema'u ke famahino atu e u checkpoint ni ko e fai ko ni e ngahi kolo o apau ko ha fakatau alu pe ki he falekoloa ho mo kolo o kai ki fiema'u ke lele mai ko me ha ke mo hifo ki to ki no kalofani o fai fakatau ai e pau ke faka e kia ki mautolu e he ngai checkpoint ni koni, he ngai feitu ke. Ko uhinga pe ni ke whakasisi ai fe whanonga aki holo. Ko whakasisi ai whainga maali ke ala tu whaki holo ai mahaki. Ai hanko lau a taa niua me whakataptapu pa toi whangofua ai fwoi sewe se tolu koni falekoloa, pausa, panke. Ko inga pe ke toko ni atu ki he hoko atu koni e tau lockdown ni. Pea moe mea pe taha i he whewhanonga aki, o pau ko alu o whakatau, ko i toko taha pe ko alu whakatau, o kai ko alu katoa e whamili, o whai whakatau. Whai ngau ko hinga pe ni taim koi te moa ke u falekoloa, pau ke observe ai, ai mita e ua koe wā mama o. Oua o ato, tau pehe fu fonu pehe o toki hu taha taha, e fiema'u lewa, pai takai atu lewa, ai potungau e polisi, pea moe potungau e Mo'ui, o whakapapau o mouhanga tauhi ai distance koe ni i he o mou ke falekoloa pe o mou ke panke pau kore toi pe ke ngai falekoloa mo ngai panke mo pausa mo ngai business kon Faka'ata ke mou toko ni mai o fotu'utu'u ha founga ke tauhi ai tau mitai ua mo ke tauhi ai pau ke te tui ai mask i te alu ke ngai feitu pehe ni
Ai koe ngahi palani koe taini mi fakatata koe ni ki he sivi mau ai ke se taha o hake anima e tau ke se taini mi pa hoko pe ngau e putra mo'i hono to e contact tracing to kumbiangi ai ngahi konteki mo to fai ngahi sivi pa to mau mai koe ngahi ola koe ya o se hua whāwaru hoko ke sāpate pa to atu ai whanonongo pe koe hae mea hoko e hoko atu koe me sāpate fo e hua whāwaru pe koe tau whakangaloku pe koe tau toi ki i toi tāta ofia. Ka koe ia pe ki o e taini pa te whakata lewa ki ha ai whehu. Palo. Atapu e feitu'u'uni e pare mea o ka o Meriku. Atapu atu e tokoni pare mea. Atapu atu e Hawaii ki Minister e Kabineti. Atapu atu e kau CEO. La mangahi u hoa ngā au e taki ngā au e ai feitu'u'uni e pare mea. Koe maa whana pe mo tuania. Talo me he ahotahani ma Sanuari. Mai kei tai mo e feitu'u'una i he taki ama mo e to'o fohe. Lolo tonga e mau panic. Kaila sisu e ke mau mo'i ku ke lea mai he reti o he po heng sāpate. To'o aho mau lotoho taki ngā au e lelei moho pule anga lolo tonga ni. Koe au mai koni ki he whaka osi. Toi o fongi mau tolu he aho tolu taha o Sanuari. Feitu'u'una i pe mo e Minisita Mo'ui mo e tokoni pare mea. Ko iai e COVID taha hiwa ko tu uta e whonuani. Kung kai ke mau ilo pete mau tu umeife. Ka koe uhia ku ke hifo me lakanga taki o ngai whakasewa niti. Hifo koto kotoa e pure anga e feitu'u'una o ngai whakasewa niti. Mau langi maari e pau mau fia. He ku mau tai mua pe i he taki tau toi tai mua tu pe ngai whakasewa niti. Pea loka e whonuani. O mai e ngongo whawhiawhia e aho ane awhi, holo i whatrofa, te aloha ke toko nima. Pea ku mou toi kaila mai pe ke toi tau i pea mwe huhu COVID ke toi whakatokola. Mau whiawhia, to fohe e feitu'u'una, mwe ho eki minister. Koe whakatangi atu. Koe na pena ke mea mai, na i red light ya tongani, pea lockdown, hoa whawaro. Ahoni, kua ke o mai green light, ek Minisita Mo'ui, ki wāhenga niwa, whawhita i e maukoloa. Te kore atu pe mua. Red light pe mo wawao, he na ia suspect case, na ia toko tahai. Mai a mua, foi one ke nau ke o ke tafi pe na tauwhihia pe hefu. Mai mahaki i mama, orange light ai ke whakawawa pe mo eua. Red light a tongani, wawao, o ange ha whainga maari e mua. Mai ongo ha apai, hine kai ha suspect case ke kolosi ki loto. Ke mai mua ka, ke mai ki wawao, pia ki mo ha apai pia mo eua, mai peke na kau he whainga maari e, pe he taimi ta tau e ki minister. Lava operational law, pia ke mea i atuai, lava e whonua o whakahoko ngā au e lotonga lockdown ni, lava e PSC o sio ke whai whatongia a ene kau ngāwe, pia lava lewa mo i PMSA o fua ai whatongia, tako u lava pe mi wawao, mo ha apai, mo niwa mo ewa whakahoko whatongia. Tā pune tongani mo wawao, ke i lava pe kakai o ngāwe, kai ke toi hanu e kau ngāwe, e minister, kua ia i pe mo i PMSA, ku lava lewa, lava sivi lelei whai whatongia. Tuku mai a mua ke whunga whanua mo ha apai ha whainga maari, mo niwa. Tu mai pia wawa o mo tongani ke, e nei ai keisi ai. Lewa he, malo. Malo pito soani. Pia ko ki ho ha he pongpongin. Ho tai tokanga ke o mai a pesi. Ke kau he press conference ko edi. Tu ke kapau e to mui mai. Ako oku mahuinga pito pe soani ai fie o ke o mai. Nei toki o sene mawhata. Pea koe, o mai koe ai contact tracing. Mahi no pito a wawa, nei ai tō taha koe taha i kau contact, nei wawa. Pea nei osi wholaua te ngahi wakaia ki hapai. Ke koe whai koe ni hono trace koe ni oku, ki ka mahi no kaki mautolo e anga koe alu.
Pea oku mau pehe koe whainga marien ke Tonga Mo'ui ke whai haki I surveillance. Ai koe hange peo kou whahoa nei ke whai hano ki wakai ia wawa. He kukaua wawa o he tau mai ngai waka mei muri. Na hange pe koe surveillance koe ni. Ai ka pau mau whenga gehe fo I weekend koe ni. Oku osi ave swap ke whai aki e sivi. Oku osi teuteu e kau ngawe ke nau whai. Ko tui koe foi hou e whaawalu hoko koe ni. O tuku mai ke potu ngawe ke wha. O kau e be mo eua mo hapai. Peka pau e mai e ola koe oku sai pe o vai fonuani. Pe tukuange atu lewa e ufu vai fonua e koe ni he ui kahau. Kai focus e contact tracing I tonga tapuna. Whatoka ngai ange koe positive case koe taha koe nai mau. Koe taha pea o e primary. Pe koe kau contact va of taha pe mo e case uluaki. Ai koe mo e family. Ai aku iai pe mo e kau primary oku in isolation he tainim. Neongo ku negative na u sivi. Ka e toki muimui e na u sivi he ngai au ka hoko mai. Ko tui koe whainga marien ke whai foi ngau koe ni ka koutui koe ki Faka'ata koe ni ki he ono apongipongi, ki he ono e fiafi, o tatau ko toa tongan. Ko tui koe mau pe na whainga marien, pa koe weekend nen soane. Koe weekend nen, ko hinga be ono mai weekend ko ni ke tau ospe tau sopingi, tau nofu pe o loto, mo au kai ho tau ngahi api, ke toko ni mai he time whainga ta koe ni. Malo. Ei ta hoko atu kata po hiki o ni ma ko fiema'u ke at least mo taktaha fehu I tau tok vilo hono wa Io. Ko fehu ko ni be ke Minisita Mo'ui ka ko Dr. Saya ko ho pe mai ko primary contact ai ko case for ko ni o ko taha ka ngauwe ko ia ne ngauwe mo original two po ko family ni hataha ai ngoa ko na fufu ma ko he covid. Ko tota pe nia he kau ngau pe ko he uafu na ngau fakataha mo tota ko no fai ka tala mo Ia. Teisa? Pamalo te whainga maari, ko ki wheu pe nia pawe pe kau toko hoka tu ki wheu I pe fefe tu ngau gai ongo ki fanau ko ni na e puke. Ko pe toka ngatu te wha ko ia ko ngā ko ki fanau I ki. Ko malo pito teisa Ko tunga koe kui ai hange koe ku whahoat koe ni a whia ku I una mo'i lelei pe. Ko holo na mofi pe a ku holo mo tare. Ai koe mea pe whoki na ia oksai pe on kita maiki. Oksai pe mo na whae pe family. Ko fakatata ko ni apongipongi. O mo pehe e to mafola ai o wahane whainga risk ki he mafola e mahaki he ko kapau ko ni ko case for o ko taha pehe kau ngawe kono mo ni he anga ko whakafuafua tu pau pe wai mo ni I he kau ngawe mo ni kau context a ana e puke pe ko hanai e tu unga ko ia pe te whaiki ki mai tu'utu'uni ki ata apongipongi tau pehe tau toko taha pe ki he falekoloa pe ko hae whainga tu unga ko ia I tawha ko ia. Palopito te isa whehu I mahu inga koe ni. Hange fwoi ko whakahoha. Ko lava koe ne contact tracing I pa ku os identify. Ai feitu'una na woki ai pa na o si whaihono sivi. Ko sivi ne fitunga uaono. Aia koe toko ono eni na positivi. Neongo ku wikawa toko taha. Ko ki nau tolu koe ni ai primary contact ai koe nai waf he ngawe koe ni. O ku ia toko fitu ai pa ku o si home isolation. Ai ku tutu'uni ke nau nofo ma. Neongo ku negativi e nau sivi. Ka koe incubation period koe ku lava koe ku mauhanga ai o tatari ke toi whai ho nau ngai tesi. Pa ko tu ia o ku mau he kakai e whanua ai mahino. Fekau'aki pa mo fautua koe ni.
Ko tui ko ngahi whare i koe na o te potunga Mo'ui ke wear mask mo tolu koe huhu malu'i koe tauhiere ai wā mama o. Ko tui koe ke te tau talanoa tu peka ko tui tau oange whainga maari e koe ke ngaue'aki pehe kakai ho nau ata mai lelei kau ke aluatu ku whonu ki takatakai koe ho mea lele o takai ka ke toki hao. Pa ko tui koe ngai whaunga ia koe tau fetokoni'aki ia. Ke tau he kua sanga he potunga au e ia koe kau high risk kua se ki hanga he potunga au e whapapau o nau nofo mau i api ka e Faka'ata koe ngap ke whakako ngahi whatongia ngahi whamiri ke te ute wat koe ne whai hou e whawalu ka hoko mai. E te tanake pike mea koe Minisita Mo'ui. Koe tau no molo lockdown ni eni. Apana mo whatonga i taimi koe na tau lockdown ni ai. Na e awa pe falekoloa, na e awa pe. Kana mau pe ke mauhanga tāpu ni kotoa i e whai uruak hua e whawalu. Ko i ngā pe ke koe hard lockdown ni. Ke nau ki nofo mau, kai whai ngau e koe ni Minisita mo ne potu ngau e. Pea koe ka hange koe mea koe Minisita. O ku self-isolate, anau tolu koe tau pehe, o koe interest i anau tolu. Pea koe koe ne whainga maari e ke ki Faka'ata i koe o whangofu e falekoloa. Koe ni pia mo e panke. Katak nei kai ke o menchira da nei o kau ke pa mo e fare casa ke ata pa mo e casa ko inga pe ke nau tol ko ni o ko ke nau to tafuafi io Minisita Mo'ui kataki pe ku toe o ku ia ni ihi o ku lolotonga sivi pe fatatari ki haola o nau sivi he taimin Io o ku ai hoko atu pe ai ngau e potunga Mo'ui hange koe toko taha koe na e positive o ku oswai ngau e kono family toko walu o ku hoko e pe ai hoko atu pe mo surveillance te mo whatonga i ku o si tala he le tio e ngai feitu drive through ke whai hoki i sivi pe koe taha pe ai whaunga hono whinga i ke whapapau i behe ngai feitu pakapau ku iaha ke pick up early ke mau wave ka koe lele koe ai timi koe ku nau whai contact tracing i o ku nau hoko atu pe nau ngau e au ka pongpongi te mau mai mo koe sivi e tolu ngeau tup ai kono sai e whai ai mea koe ni ka pau wa ke ku pick up pe ka mata lewa ngau e ki ai malo Malo apito ai ngā ue ano whakahoko. Ka kou whie waka e tupe awia e ki Minisita Mo'ui whilawei. Ko hae mea hoko i e wā. O gei ai fuu fiema'u viviri ai vai. Pai kai ko ia pe ka o ku hange ka teo o kolontini pe ai ni ihi ai. Pai kai ke ngatai ko e wakai ko ia ki he ki Minisita kere. Hange ka tēnā kua nofo ate ki whanau i fua he tai mini ka fiema'u ke wahaa mo tolu e pure anga i he tawhaaki koe ni o whelawei mo e langa koe ni o e sikainga o ku tawhia. Kau kai ke u wakai au ki ai o ku heni he tau whataha. Pa koe wha o si pe ia ai taimi koe nei kamata i e savea koe whelawei mo ngaahi. Pa nei ke kawai a statistika. Ka koe wakai atu koe ke pehe, ko nau tolu nei toko o sini pe e nau whai e tohi kakai. Pa ku nau mea i e nau tolu ai kakai, pea mo e nau ngahi whale no fo anga. Ka koe anga pe ku wakai he ta whako ia. Malo pito, Luciane, te utale at peau e whehu i koe ni whekao koe ba mo e pehe kui ai whaahinga o ku kolontini i eua. O kai ki haku mau ki ai e Luciane pe kui aha ta. Ka ko... Ia, ta ko kui kai ki aha... Sian? Kai ki haku mau ki e kolontini ko ia. ko ia Minisita ko ute ke aha taha ia te mau ke quarantine e wa ko ke o mau matol ke information ko na kata Whika koe pa mo e
kele ko ik misa fo doa na ma to ko kabinete be ni ko lau mari lelei be pa ko fai pe ia e fefe fakatata mai fonoi ke kau mai no clean up pe no frama ko ni e ngaahi wakatau ko ni o tau ko ni tua ai ku kamata kau e tu leva ai wakatau fekau'aki pa mo e kau tau ani afio ki hono frama fafa ko atata pakai motu e nge hako lau ki mua ai monu manu nai mate ko o fa tabu septiki ka to au mea ko au na fa na to no fa ma ia he le kamata tu he tai ni ka ku ho ka peta no ko ni pa mo mo ki na to ko ni fika mo feitu ke na no foi malo ko ewa mo mea be ko ewa na ke lava ha waka alo tau ki wa ko fonga ko na fai ake ave tokoni ko ki ewa ko alat pe waka o mai fangi waka iki o fenga ke fetoko ko late u lotonga lele ka pai tai min e fo de mo pe o ki tongua to fai ai no mo ave misini liliwai ke to ke lele apongipongi he valu ki ewa ai ko lele pe mo lo tonga fama e pocha frodi maka mo mena nganga na ia he taulanga ko fra amuna lava tau ki wa ke ave me ka ko tokon ki wa fra ko pe we hange ko me ko na me to ke he pale me ko konga ko ke langa mo me o lo tonga fai ai sio ke ai ignista fondua be mo ka uma tofia kai fra ko langa mara ko e toka taha koe na e recover, o ko hawholo e tauhi ai patok tukuangi. Ko ki Italia toi pe e procedure ko ia ki he kau quarantine. Ma ko pe taha ke te whakatonga pe kakai ko e tu'utu'uni ko toa ke quarantine hang kono ave ko ni o e kau puke ki mua. O pau ke fo pe fonga whakalao. Ai o kai ke pehe ke mawat pe o mai hata. O pau pe ke ki procedure whakalao ki ai ke mahino ko e neongo ko e nau koe ngai tahanga puke nau tolo ave o tau. O kai pe ki tunga whakalao ki ai. Ka koe no ave ko toa e kakai ko ia ki he tupu i he ngahi isolation facilities o kume megu whi ai taha whaa. Ai po fai pono sivi he holo ko o ave ai pe to a fitu mo ata fa au fai be me mau to sio ki ai e tau fononga ko ni pe he tungo ko ka te mau to review pe foi procedure ko ya malo ia ki fakata pe fata po si afaki ko be ki follow up ata pi fe wi ke tali ki ta pe ko recover does it mean was he foki o negativi pe ko ngā ku nai puke ka ku sai Koia. Ai ko ne unga ko ku recover nai puke pa ku sai. He tai ni. Ia. Pe negativo. Malawito e ki pale mia ki fehu e nia ko e text mai ko e wakai et pe ke feitu'una fefe ai tonga kanu gai e ngahi tautu'u apongipongi pe lawa pe ke utu e nau ngahi tautu'u whawawave ke uhi ke ue sia ko e ni pe ai kere pa mei he fuko e pae mo ngāwhi. Malo, io ke tauhi pe mi taiwa. Ai taha utu pe ne foi lai ne. O fua mu whakataha mo mea tuku ia mo fua pe foke o ki uta ka ku lau ke observe pe ko kau e tu'utu'uni e mi taiwa. Malo. Sai pe ko na mahino e utu e maala ka mahaki ka mai. O wa o se takai ula ki mo fua takai wa. Son. Na Maria, ko ki feu pe ki e Minisita Mo'ui ko ni na e whakahauka mai pe ko te mau me keise taha toko nima. Kai kātak muka pau tika ki au kei whai whatongia pia ui whakatoto mai. Mo e feitu'u'uni i ai e keisi ko ia mo kakai ne nau fou he laini ko ia ke o konteki ki he mea.
te whare mahaki. Ko ngā peka pau ko hatama ko ni nai whaikawa, whetu ko na iai, puke katoa atu me kakai ko ia, ko ti se hui pe ia mahalo ka pau ke tokoni mai malo. Ko ia malo bito oku os ngau ko time ko ku mau pehe ai ha case. Ko kau primary contact ko ia o to taha ko ia. Oku nai ngau bike po ngau Mo'ui ane afi o kakata. Ai ko normal pe ia mea pa ku mau capacity ko ia he po ngau ai ko ne mahino pe na ngau ke po ngau ia he foi ulaki hoa pe ua fa. Pena lava ko toa ia o whai ane fiafi. O identify ngaahi feitu'u, sivi nau tolu. Pea kua si ai pe polokalama ia pa moe mea e potu ngāwe fekau'aki pa moe contact tracing. Eik pane mea ko eke penia me he kautaha business unau message mai kau e pe mo whangi business e whamiri koe ni. Ke whaikiki mange pa koe ko hau business ko kuawa ke kau message ko mani wai u business ko retail vala bea me hafua wai u business ko wharema wai business ko hardware pa ko fe u business ko o pehe kuawa ko me he ono henghengi ke he ono e fiafi malo. Falekoloa pe kau e wharema. Ngaahi business koe ni o ko hange koe ta whaaki mahino e utokoni whapanga ia ko mai he pure anga muri. Kau te aipe me u kau taha o kunau fetokoni mai hange koe pure anga tongaka ko motoro pe fok te mau pure ki ai. Pe toko lahi ha whawhetu'utaki mai ka motoro. Faka'ata. Ai ko whaasi pe fok ko financial institutions, pe ko banke mo u Western Union mo ngai talafpanga. Ko me maui ka he dia mahalo ko ngā pe ke lawa e kakai o access ya nau ki senit ki nau fakatau'aki ki nau nofaki ahoi ua hoko mai. Ko ko business ke he katoa business ke pau ke kore mai ke ton palemia ko se NEMC ke whakangofua. Ko business pau pe ai ko whakangofua he tūtuni pa ke ko ni pa ko ta business ke hange ko whainga business ke pe o tohi kore mai lewa ki he ton palemia ko se o NEMC. Pe he foki au koe ai e ngaahi pure anga ia i mōri. Pea mo ngahi tau pehe pe ko kau milionia o kunau ofa mai aki ke tokoni mai ki tongani ko e hā ai mea ke mau tokoni atoai. O au pe ke satellite unau fetokoni mai ka koko hinga pe kua u ai u whawhetu'utaki ko ia ka ki motor. Io Luciane o kua u mai. Pea u mau fetokoni'aki pe mo nau tolu he o kai u kau taha tau taha pe ko u kau taha lotu nau fetokoni'aki mai pa ave pe ngai fiema'u kana tolu ko ngai fiema'u mau ate ka ke nau la o ka ke kau ia. E kai pe fo ke na u charity ana tolu set pe u criteria ia pe mo whainga koloa te nau lava o mai. Pea kai pe koloa e lava he kau taha ko o mai ka ke lava e. Pea ku kau koe fetokoni'aki mai mau fetokoni'aki u whahoko pe. Ko ki whatantona pe ki news ane ko ki ewa he o ki kai ko apongipongi ko tusite. Pea ko kole pe awi ai ki he kainga ewa ka pau ko ha mo tokoni ko mo kainga ko kainga ewa ko i tonga tapuni. Ka ko ha mo tokoni fe ave i he wakalate aka e sotia. Pea whamapop mai pe ke ni mo ke pe mo e sotia ke ave ai pe tusite wike ka hau. Malo. O ki tānaka pēa ki he whewka na soane nei, soane ko fui case koe koe nei positive, koe ki nau tolu koe nei mahino nei ai e wheohi wāofi mo ki nau tolu. Te whenga pē ki ngaue'aki au ngaue'aki contact tracing, whenga ai nei hono kumi koe ki nau tolu nei wheohi wāofi, ai koe toko whāwhitu, nei tesi katoa pē nau tolu, ane pō o nau negativi. Ko e family ko e to taha ko ia neongo na nau negativi ka ku o si ai e whakahoko ka ki nau tolu ta tau mo e kau ngau e na nau whengaue'aki me he uafu ke nau nofo mau i api pe ko e self
isolation. Ko hinga ko self isolation ni ko no forma pa ko whakalao ia. Ko ki nau tolu ia o kai ke he kai te nau ngofua ke nau o ka falekoloa pite nau o ka feitu. Ko hinga no tuki nau tolu ia ai. O ku monitoa pe he potu ngaue ko e telefoni. E telefoni at pe o ilo o kai ke api. Mahino le vai ku ke hanga mau mau. Ka mahu inga koe ke kore ka ki nau tolu. O kuna osi ilo pe ku o stalanka ki nau tolu ke no forma. Pe koe self-isolation. Ke o te nau wo he u feitu peheni. Neonga nau negativi, ke i malava pe ke hangai tesi a muiange ke nau positivi, pa e toi komplikasio e tau ngawe. Ko e quarantine facility, ai ko e quarantini, ko ha feitu uia ko si wahe ia e he pure anga, ma kehe i he fo i taimi. Hange koe ni ko whafoki mai ho tau kakai ko aho ia e uata, pau ke nofo ko ia ai i he fo i feitu ko ia. He kai toi ngofua ke mawa. Ko tui ko whenga pea kuia, mahalo koe lahi ngaue'aki ngahi rea whakaparangi. Ka koe ku fo i whakatonga koe, ane afi koe ke surveillance, o loa fo ke fo i whakatonga. Ka pau te ute ngaue'aki pe fo i whakatonga ko ia, ko mahino ke kakai pea e surveillance whakaparangi o ku mahino. He hange pe ha kuri re o nai, ke ngau hea whainga mea ka lo ke iloi. Ke whaire waha tokanga ki ai tako hawe kai haa ia he. Alo, mo ki whakaukau kena mo whehu i hoko. Tupeka te whamatara ko ni, e mapuni e PSP a apongipongi, tawai ku osi mateu teo e nau ATM a, kwa ulawa peke ke ngawe ke F-posi, mo ke toho ha o seni te F-posi. ENZ e tāpuni, tawai ku osi mau e nau ATM a, tāpuni mo e MPF a, ko TTP pe awa me he hiwa ke he tahawa tō noa. Hiwa ke he tahawa tō noa. Apongipongi. Ka koe MoneyGram e PSP. E lava moia via phone. Ka pau ke tā ke he ua noa walu whāua. Ua noa walu whāua. E toka te kai whamatara ko nā ke kau whaingongo ke whahoko atu. Iyo, te hawhehui. Koe hae e tau waka koe ke interneti. Iyo, nei tau mai waka koe ke interneti ni awhina nau ngāwe o ame ka ne pō, nau lotonga sio lewa kumi e whaitu koe ukoko ai mo tū. Whatatau ke whamatara whamuimui tahana e mai he ahoni. Ka toi aha development behe, te toki whahoko atu. Kau nau lotonga i he kei polo he taini. Malo, ia des. Malo pito ikbale mia ko ngari ku toka mari e pe mea ko toi o anga mo whamatala fu ofa o pito mo whakamatala. Ka koe ki whehui pe ni ke heuke iai pe whoke tokanga ki he whaunga nei hu mai ai ko viti ko ni neongo ku alo i tau tokanga ki he contact tracing. E lava ke o mai ange ha toi ki whamatala pe ka tak whamolimoli pe ka pau ku o so ate whehui ko ni ka te uwhanga toi pe he toka i mo whakapapa mo whuaki ki a pes whanua ko e taha e kaupaionia i he media. Pea, koe whehui e lava ke o mai ka toa koe hae ngāhi manu wao koni i ho tau potutahi, e tau lava peo sio ki ai. Pe toi ai ha ni ihi ai ko ripoti mai ko COVID, pe koe atelai te pe. Nei whae mau ki i whatotolo ki he anga koe tu e whonga ngā we i he wafu. Pe nei mau e toko taha me he komiti koe ni ai Maritime Security Committee. Ko ne whakamatala, nei whai nau ngāwe ki he atelai te pea mo i taha ngāhi wakauta koloa. Ke pea koe ke nau mahino pe ko whē i nā ua o ku nei kau ai o ngotama koe ni nei kau i he nana puke. Koe uhinga e koko ku whai e toi ki whehui koe na pe nei te iai moha ngāhi waka kehe o kau ai mo ngāhi wakauta koloa nei lipoti mai i ha oku ai ha COVID ai. Koe uhinga pe ai eke koe ni i paremia pe whoki ki ho ngāhi toko ni he oku mahu inga ai whamatalake mahino he taimini. Neongo oku whai ngāwe ki ai he koe talo e hau e ni o koe ko hatok wakakoloa ni e o mai. Lahi penga he wakakoloa ku o mai. Ka kuhange uk mapuna hange pe foi COVID e taimi tu utai mo atelai te mua i ho tau potutahi.
ke ki whamatala mai ange ke tawhaaki ko ia. I tawhaaki lewa taha o mai ngai whakamatala ka te mautolu, mei he ni ihi o ngau frontliners, o ngau o ngā ue tonu i he wafu mo whakahifo e uta. Koe paila te pe taha o kuwala PPE. Ko nau tolu o ngau heka pe moho nau mask, moho nau wala no molo pe o whae ngā ue, pe nau hifo mai pe ko ia o whanonga ki ho nau taktaha api. Koe tohi mai koe ni koe kore mai, ke o mai kau paila te, o mai pe moe ni ihi ko ni koe nau whae ngā ue ke wafu, ke tari mai ngai wheu ko ni ke nau whanonga, he ko nau tolu tonu eni i he frontliners, o nau wheu i mai koe ni, koe angai ne nau experience ia nau tolu. Aia koe whehu ia koe o atu ke ka taki mua o tari mai i he ngāhi manuao o kui ho tau potutahi mo ngāhi wakauta koloana i toi aha ripoti COVID pe koe ate lai tepe pea moe tuunga koe ia o kui ai whakatotolo koe ni ki he huanga mai ai COVID ka taki. Tare te whehu koe ke manuao moe mea. Ai koe ate lai tepe whukia o ke pe uai keisi. Tai whamui mui taha Parwaha ne ua mea nei holo hifo ke spe wata. Teke mau toi mau ki muin mai pe ko toi holo hifo pe ko ya. Ko u mea ke he mahau sai ke Tali me Tonga Mo'ui. Yo malo pito ko o ko before ke Maritime Security Committee ai wafu. Ai o ko pe me mi pai po Tonga Mo'ui pe ko so mai pe me na procedure. Ha ve la be ne afi. Ne o si fai mo no saveai. Now compliance. Pena si lava pe mo timi review ko na o sivi o mai no now comply. Ai comply pe ko ka pa ko fo I complain ni au sai ke mai ke fa no si ofo fo tui. Ka ko ma tu ko ka to ka o nga o ko he tatau pe marini po ate mo airport o strain na do. Kapau ko claim hataha ko kai ke oanga nau ke ne meo. Ko sepe me fonga ke launga ai. E ke te au ia ko oksai be ia ke mai me but I think ko foi operational thing. Pe lava pe ke refuse hataha ia ke alonga au e kapau kai ke oanga no me malu'i. Pe fai mo ne launga ke fa no siof. I don't think ko he kai lava Tali ki hena ko he pange ha foi specific individual complaint. Kautone ke investigate he committee ko ni. I think it's the responsibility of the committee ke ave ke foi launga ke nau siof. Pe ka u hinga he ko si fanau. Ne mai o fiema'u e nau PPE, ave PPE. Nau fiema'u e nau shower, ave nau shower. Fiema'u me nau missing 4. Ai ko ngahi nau ave ka to ke ai pe ko replenish mau pe. E uta o si ilo I tongani e depende tau safety e supply e ngo foi committee ko ni. Ai ko me ko ke pehe o kai ke supported ko tu ton ke kai ke tu ki ai he ko tu was is the priority. The priority ka mau tol priority ke committee ko ni po priority pe ki airport. Ka hanga te o ku ka pa ko ha foi preach ko me ton ki fa si o ki ai committee. Ako ki Tali pe ki ai Malo ka taki pe kau ki muimui atai pe mua I he whehu I ko ia ku mahu inga o pito pe whoki whamatala ko mai mahina wai ngai procedures. Koe mau nofo koe ni koe ke mau ilo mau toke ngai procedures ko ia. Na koe whou ngā pe ia koe paila te pe o PPE. Ai aku mahino pe ia I he whamatala koe. O koe ke mau ilo koe comply koe ha. Koe comply PPE paila te kai wala no molo pe toi ngā pe koe PPE ka toe kau hu ki o lunga ki he waka. Ai koe ki whamatala pe ia ku pakatak whamole pe koe uhinga hano o atu e mea koe ia he kuai concern me he kakai. Tana e sayang e pea ia ke tau ma'u e mahaki hono whakafok maha tau kainga. Ha tau ma'u e mahaki hao mai moha kau muri pea moe o mai he koloa. Koe anga pe ia o whakakaukau o ko atu kia te ngotolu kata. O ki Tali atu au kia. O koe peke hatai mea e sayang ai ke tau ma'u e mahaki. Koe whainga whakaukau o koe ke sai. Ka koe uhinga ai PPE kakato koe ai paila te he koe au heka ke he waka. Koe te ngai kau ngā ue unau heka nato he ki waka kou aluat o ave paila te ke heka ki olunga. Pea koe uhinga e ke heke hai te ungai paila te me te unga koe kau tama koe. Ai koe neospe heka e paila te pa whoki mai waka ai. Kai whakauri mai lewa e paila te he waka koe. He waka koloa kou hau. Pea hange koe mea koe nei lawke CEO o
o sia ko procedure se ko o mau ia ko hono preacher na ia depend be fa foi tui ka ba na hata na ne preach ko be foke u possibility ke he fai ke si por ngai mo ia taimin pa ko tui ko me ia ko ma fa ambe ke fa ha ilo pena ma u me fe ko hi ka lava eliminate ka kato ai tupu anga ko o mahaki he taimin ni ke tuange ai ngai tuaki ko ke fly around he taimin ko tu ko me fa vale ka pa ko ke lava o mai hanga torun ka mautol pe moi komiti ke nausio hanga ke nausio ki ai he ko wat ko ka mautol fo hanga pe ko me ko na ke me aki teisa ka ke mo fu lo ko ilo fo mo to ke me o mai ke kakai ko unau ilo mon na ngai fa taha ke lava o solova pe ko ave pe holo he solova me ka ko nga eksio ko ke me fa vale be taimin ka nai ya me nef na me ke ek paremia ka mo faitokanga ke I think ko taimin ko de ko si taimin ni pe ko ha me te tau fai fa lu fo ke tau lava o fa si mafola mahaki taimin ma ko taim to ne ke ko me ko na lava be solo fa la fa ka ke ma ka ko nu wat ka ko nga ai tu wa taimin ki tara bi ke desa ko margo press conference ne ua na Tali ai me ko pehe fekau'aki mo atelaite na os mahina wa puto pe Tali o kai ke alu pailate ia ki atelaite na he ka pe he waka i mua na kai ke hopo ia he ka ke atelaite ai ko hui nga pe ke enforce contactless na tau pai ko ki wafu na mawahe ki mui ka ngaue'aki port hifo na ka tama na tolo no o maya ko na umea ngaue'aki na hifo o fra hifo aki ai uta ko de osu na heka ki waka o ha na to ki tua pa to osi ko ni ai ho e fitua mea pa to ka ta leva ke excess ai ko ha to ki fa interview ni o fei ngai ke play mi ai motuhu ke ngaahi toko ni o pele ngesi ko ta wa ni ngai fonua o pa wa o nga lelei piasai o pa o to fa matala to ai fonga mo contactless ko ke alwe baila te o heka no fo pe ne ki vaka Faka'ata ki pe ke ta ka no fo pe e me au tau lava o tau pe hanga me e ne ka ke mau sio ma to ke ka mo pe ka ko te tala mai pe ko se pe fa ho ko le pe ya ke mo to ko ni mai he no fa ho ko tu ai ngai fa matala he ko na mo ngai ka li po ta nu sila o me au na ta mai ko foi me pe ke ai ko hinga pe ke kumi ha uhinga ta pe ko to ko ni na ho ko ai ko ni ai ka ko fa matala pe ni ai fa matala ko mo ya usia tonu ko mau sio ne fai toka ma ke atela te ko hinga kuna na tala mai wai covid ki whakapapau o kai kia ha whetau ki ha taha ia he atelaite mo ha taha i Tonga ai ko uhinga koe ne kai ke alai pailate o heka ke atelaite ko uhinga ne kai ke o atuai e kau ngāwe ai Port Authority o whakahifo mai mea ka nau whahifo pe nau tolu ko uhinga pe ke ua whaha ha whainga maali ke hoko ai ngahi mea pe ni whakoi kore pe ka whaingong ke tau apau ka mea pe mo tong tala noa mai ko nga kau ku o mo te tau tua ke ngai fonua ke he apau ka kia tau whamatal ko kia tau facts ke tau tua ke ko nga pe ko nau fi toko ni mai ka tau tolu hokot ko pe ke u fanga pe he ko ki toko ni pe ko e pe ke whakamahino he hange ai tala noa ke pe he ko kai ke PPE oku lahi pe PPE he hange ko e whahoha asi oku iai pe ai ngahi whaunga ngāu e nai whotutu ko e nai hau ke review team independent team na nau mai o whaihono review e ngahi service ko e ku whai hange ko e whai ko e hono kolontina tol he hotere he ko e ngāu e ku whai uafu ke si ofi pe o ku whai pau e kau ngau e ko ia ki he ngai procedures pe ko e whaunga ngau e ko e o ku whai. Interestingly ko e reporti ko e ai review team. Na nau peti i e nau tolu ia e kau ngau e ko i wafu. They highly recommended mo comment
i he kau ngau e koe uafu he anga e nau whonga ngau e. Pea kai fo ke loto ha taha ia ke hoko ai palopare ma. Kai ke loto ha taha ia ke puke ai hono family. Hono whenga ke koe kumi ai tupuanga koe pe koe huu mei fe o te ke lava he potu ngau e o maui he tainimi. O ku tu eli he taimini, he kuwhai e nauhanga whenga ke kumi, ke ao ki ai. Ka koe konga koe ki he ngahi mea ngā ue, mo ngahi hange koe PPE ka pau nau. Hanu o PPE e kai halai. E lava pe ia ke PPE e tō tāko toa pe. Ka koe whemau pe ke whakahoko atu. Koe tui koe te unga PPE is uncomfortable. Ko taimi koe te ke tui ai e fu taimi vela pehe tuku ke ka pau ku nau loto pa pehe he ko miti koe ni o ku nau whakahoko ai whatongia koe ni. Koe taha e kau positive cases ia nei kau ia he monitoring team. Toko taha ia ta utu pe ke sio o whai pau. Ai ko hinga ku e whakatala noa aku ia. O kai koe palopare ma, koe kai ki aha PPE, pe koe ki ai ha mask. Pe koe hahanga hei nau ke malu'i aki nau tolu. Ke makatuungai ai tau pehe ha launga pehanu. Ka koe taimi koe nei hao e review team o review. Kai team koe ke nau kauna tolu is an independent team. Na nau mai o whai ngau koe. Pe ngai feitu keke. Pa na mau oho ware he nau. Kai ke mau oho ware ka na mau fia he ola koe e nau review o nau peti a e timi koe ni. Kai hange befo koe whakahoha. Ka pau tau fiema'u ha mea ke lelei ange. Pea tala noa mai. Tala noa mai he whaingofua pe si o ke komiti review e ngahi mea. Ka kotui koe whaunga koku ngaue'aki. Kai ke tau move forward tau tolu. Ka kou whamano ho mai, no mai whihui koe ni. Ke whaka mahino ange, mo e kore anga ki nau tōru, he pefe tu tōtonu te toi. Pea toi whawe ange ai ngā ue ia. Ka koe ki tānaki at bea ko hanga o atu, fekau'aki pa mo isiu o ake te isa. Me ka veinga ko ia, mahu inga pe ke whakahauko atu e ni. Mori ke mama o atu hawhainga whehui ko hatuku aki. Ko whainga ni ke mahino ka te mau tolu, o mahu inga pe ke iloi, whe koe feitu'una e hu'u mei ai. Pea ka pau koe ate lai te pe ko ia. Ka koe uhinga pe ia hono o atu ai whakamatala koe ngā koe mau te tala noa koe ni mo toko taha. Koe taha noa koe ni nei whae ne awhi. Pea mo toko taha me he Maritime Security Committee. Pea koe ne taria koe na o mai, na nau ngāwe ke ate lai te pea moe fakau'akoloa. Ka koe ki nau iloi pe ko whe mea nei hu'u mai mei ai. Sai, ka pau o hake whakakau nei whae ngā ue ke wakauta ke ate laite. Mahino peka ke aha contact, na o mai pena tō whakahifo i wafo e uta. Koe whai toenga koe ai kau ngātu ai ni ihi koe ni ke he konga koe ia. Koe iau koe ke mau ilo ki ai. Ka koe uhinga pe, tulo, koe uhinga pe ia nei o hake ai whakakau koe ni. Koe o tau ngā ue whakataha pe ke tau whengawe aki. E taim ta tau o mahu inga peke o mai e whakamatala ke kakato, e anga e mau sio atu. E pa koe mo o nia koe ke huhala i hataimi. Ka koe mea pia ne whai kei toka ngā kātaki. Ai hake koe whakamatala. Press conference mahalo hua pe tolu ki mua. Na whakamatala i koe ke ate laite. Ai koe mau sio koe ke keisi. Pa te mau sio lewa ki mui ko hai uwaka. Na e tau pehe potentially na infect ai tō taha. Ai kau ai ka toa uwaka ko toa nei hau a tau peha fo i wiki ua. Ai au hake pe koe ko mea neng tā noa kei, pau ke mau sio ke waka ko toa pe. Ai koe anga maheni pe ngā ue pau ke mau move backward he taimi, o sio pe ko whi waka potentially na expose e tamako ni ke. Ai koe ko mea fo wia hange ko mea kei. Kau ko hange ko kulau koe ne nai, ko hinga pe na S5 tala noa kei mau pehe ku mahino, kau ka pau koe nau nei te peke fu mahino. Ai koe anga pia toi tānaki atu. Nei kai ke alu, ai tō taha paila te ia, hange koe anga mahini, neongo full PPE, o heka ke waka. Taim koe na mai offroadi, nei kai ke ngawe atu, ai kau ngawe boats,
ki he whakahifo, nei whai pe nau toi whakahifo. Ko hinga pe na mau fiema'u, ke ua pe whahawa au fia ko ngā na nau tikrea o wai nau COVID case. Ai ko uhinga pe he, e pa whamatara koe koe pe he ko hatoi uhinga ke, ka nama o si sio kotoa ke uwaka alu ki mui, sio kotoa ke nau case, mo whai ha sio pe na e ha, ai nau COVID case, pe na e ha nau PCR la he nau hau, pe na taim koe na nau whoke ai, na nau kei negative, pe na i develop hatahi ha positive. Ai o kau katoa, te of interest ia ka mautol he mo aluat koe ki mui. Here, son. Oh, soal be pa gitu. Tau pomo be. Malo pito pale mia ko to fi foki me be mo ke ki tokoni tu pe I he ka venga con to kilea ya te sapa ko fa malo tu pe. Ko ki fe mo na ko me ko na ke fe I ko me ya na ko blaki fo le ai e a hone announce ai o ai ai covid mai tongani. Pe fa mo le pale mia ko mo tu altahin. Ko motua ka wakani. Kau ki tala no atu I he mea koni o koko. Kau ko tokoni pa kuia me ke feitu'una ke whakamahino ki a teisa ne ia e way forward ia e pure anga. Pa ukai kau awhi au ke pure anga. Ko tahi teisa o ke department e ono o nahuanga o malu'i ai uta koi tahi. Na ko sekumi au ki ai. O ki ai e pailate, o ki ai tugboat, Iai mo timi koko una uhanga koko Tali e mai ai tahi. Iai mo kolontini. Iai pea mo kaustiva toa. Pea hifore, ko mea koe ki he whau taifo. Pea tak wha osi aki ka hoa e fitua ai malu mo e hao. Ai utai tahi. Pea tak release ke pureanga. Koe ki foi keisi ako ni ne kai ke mauia I he pailate. Ne kai ke mauia he waka. Koe ki kau ngawe, ko securities. Fiema'u high-ranking securities, pena eanga fefe, ko tamania I tua au pitoia me he pailate. Na koe dispose vala, na I fe tamako iai o wesi ai. Ne fe mau ke toi high security pe mo nauto. Vave soa ne kai fehu. Tali pe ke fehu I ko iai, o hao au pito e pailate ia mo whahifo. O ki tamako nia na I tua ia. Katak soa ne o kai te ke kau he tari. Koe fehui o ke kau ai. Whamama. Ta koe whamama. Malo. Tau hoko mai ke tau press conference. Fehui, pa hoko kia ti, pia luseani. Malo, e pare mia kataki mua ka mo ai mai mua haki I whamatala mahino ki ho tau kainga ko ngoi muri ku na esi osi mahino te nau hau. He kufu taimini hiu nau fetu'utaki mai bate amanaki kita ko fetu'utaki mai tala mai ke maha fika be fetu'utaki mai e ke mai bete ata ko mea ai fola mai ba ko peha tu ko sio mai mau ke tafiefu mo mea ga mo ai ke mo mai ke ai mai mo haki Tali imagino ka nau to ke nau fanong hanga ton mai be ke pe nau fiema'u ai ko ki taha nai ai nai ha tala noa o pehe toko de astereria ko no ma tau kai ngatonga goi astereria. Pea koe whakaosi beke mo taktaha be fehu I o Tali mai. E ki tokon pare mia na e whai o mea aahi ki ngai feitu'una e mau. Pea koe ngai whakamatala e ku mau he kau whai o ngongo ku mau whakakonga holope. Koe whakamatala kakato ku mau he feitu'una. Ki ngahi o tumotu pea mo ngahi feitu'una e mea kou tui pea mahana was whau haripoti ki he aahi na e whai. Koe kore pepe te ke ki lava mai ko fe ufu. U moto mo u kolo ko ha me ana uesia mo lahi uesia mo ki lave mai mua ki ta fa ki a ahi na ni fao fe fanong mai ke ba mo ka fonwa malo te u fala lave at beu pe tok tuange ai toi ngai fe wiki he premia pa mo to kon premia ku ma hoinga pe ki he kakai Tonga ko ku nau tu vakai muli ko tui ko foi time ko ni te ke o kunofo pe pole nga fakau ki ai ka mau tui ko ha time to ton when he time lo tonga ko fenga pole nga ke whakapapau I tuunga ko ai ai whakautua ko tui ko step uluaki ia ai ko ne lava ko ia pe ko tui toki mahi no ia whainga mari ki o kuma o fena o pito pe na tolu kai tau te fito ki he ki nau tolu ko mahina tata nau tu waka I fisi. Pe koe pehe ia o ku ikai ke whaka
toka ngāi e he pule anga ka koutu i koe kai miene o ku tuanga whainga mari ke whainga hinga koe ni. Pea e ai pe tai me whakahoko atu e he pule anga eta. Hono toka ngai kina pe ko whē tai me whafok mai ai. Ho tau kainga muri, o kainga Tonga o kui muri. Tatau pe Australia, New Zealand. Pea mo fisi. Mai no foko e uhinga na e ngai toloi ko e Omikroni. Ka koe nuku wao mai COVID-19 ki hen, mahalo pe hui kahau. I he sivi na e ave koe ki Australia, e mau mai ola ko ia. Ka oku mau tui pe ko e Omikroni hen. Mahalo pe ko tari atu ho fifiri. Malo? Teu ki lawe pe ki he ki folau, teu ki whinga pe ki whakanau nou pe, fulolo e li pōtia. Mau fulak whanonga tō au ki no muka, pe mo e wakasotia. Pea aloi mo time health, mo time Mo'ui, pe mo ngai time ke na mau alu ke tokon ki he mau whanonga. Nai kawai pe mo seti chen, ai a koe pule wholoa ia uhilaka ku ne tonga e poloseki u koe ne fekau'aki hanga tonu. Pea mo uhila koe o no muka haafewa pea mo ngahi motu. Ko no muka os mahina pe ke he mahau mo osi mea ipe mo tolu he ngahi ongongo kou osi o atu. Koe fo i matatahi, koe whare e whanima, koe whare e whanima i he whare te au hongo fulu tupu a pe ko te au mawhiha pe. Eko me pe se te ni manoa, o e nofo na e nofo e matatahi o se o singa maari e pe. Ai aku mahina pe whai relocation pe aku te mautuk pe mautolu hange koe mea koe mea ke pare mea. Ki he mautofi a pe koe ha hono loto pe mo e kāinga. Ki he hoko atu mau e pule angai ki he langa, koe konga koe ki he kele te mautuk. Te mautuk pe ke kau mautofi a pe mo e kāinga koe ia. Koe whakauloi pe ai konga o e uhila, o e konga koe neka ke uesia. Koe konga koe uesia pe a tuus pe ia. Koe mau anga vai ando muka, ko ia pe ngahi tangke na e kei mau e ngahi mei vai. Koe lahi taha e ngahi tangke ia mo mau na e fulahi ia. Os katoa e ngahi waga. Au me mei tatau a no muka e mo whanoi. Ko whanoi ia na e ia koe apia ko tau whaau pilo levu os mau katoa pe. Koe pe whale o kei tu kau osi mau e. O hange pe ka te au te nau ngaue'aki ho nau holo ke hokot ko ia. Apia ko pule anga uka ke uesia. Sai pe kāinga mo mea i pe na e pekia i no muka. Ka kou tāna whoko i ni sai pe mea kotoa ka unau whainga tā ia pe hange pe ko kanok polu. Aia ko pehe sai pe unau Mo'ui pe. Ko uesia koe o loto mo whakaukau. Ko anga e mauseo pa osmi lipot pe ke health pa tokanga ma ke he health kia. Ma koe konga lahi tata te whitu ka ki nau tolu e kau tolu ke leka koe na nau sio totonu he mea nai hoko. Pea mo e mau kou hoko. Te whatata pen pule whakawahe. Nai ne mea lele ua, waka e ua, falekoloa, mo e whare. Oskotoa ia. Kake tala mai hata heu ta e uesia. Si whakaof, kaku pehe katoa. Ai ko mango mahino pe ke mautolu oskotoa pe ngahi apia koi mango. Whanoi koe whare e ua, pea mo e whare lotu kei tu, pea mo e apia ko. Toi ngā whanoi ku na e mau kotoa. Koe palopale mai whanoi, na e si mai e ua, na e nau mei vai kau kake toi la. Ai koe alatu koe ni e late koe ni, e ma uvaia no muka mo whanoi. Koe ngo misini li uwai e ua, e taktaha no muka mo whanoi, pea oskoa whanoi, pea e a ulewa ki tungua. Ko tungua na e ua sia lahi au pitu mo tungua nga. Lahe ai ngahi api ai na e mau au pitu pe. Koe na maua ot koe ki ai koe holo koe ngo sestonga koe na e ngaue'aki. Koe uesile ana, unga fuktu e uesile ana ia he ve matatahi, koe whai lotu pe na keitu. Koe a mamonga na e uesia na e to'o pe fo i whaleia unuaki i ki mui. Unuaki i kakato pe ki mui, ka ku osi uesia pe mo e apsias koe ia. Aia ku o kau motungua ia i lulunga he palopare ma. Pe o kau motungua he mautoka ma keke ai. Ko matuku na e kokotu na e ki uesia mokotu. Ka ke fu wa o uesia kotu ki tungua mo mea. Ka ku kana e kau mokotu he uesia kai pe ku mautoka nge. Ko u fonua ko talatu os koto e wakai. Ko ki tau te tano waka tau to. Pe ko fatongia ia o si tukang e pare mea e ke kovan hapai, kono whatongia ke kumha o waka o mai. Ke haia mai ke mo o mai ke ngaue'aki he umotu. E koe tu he taimini koe mot koto pe ko hano ki i waka. Mahalo koe pe ko matuku,
kotu, ko matuku o ku fiema'u waka moia. Kana e kai ke fu uesia matuku. Ai ko matuku hafeva mana e ape tolu pe wha ape na ki uesia. Ka koe ki fo i konga pe ai mui he kau nofo ko i hafeva. Ka toa kau ai umotu ko i lulunga. O ku naman mata ke umote ni ku maa mai ato ia ku mo ui mo ngaue'aki ia mo mea. Ana e umotu na ospe ko e ai pa ia mo ngaahi fanau he tonaki fanau uhana tole sa pate mo ni te hoko uham. Saya pite vai e pa na os kamata fakatari vai ai ko ngai umotu. Kai umotu ia ki malung hang ko o ua mo ngaone lofanga na si pe hono ki wese na wese e fonua ka malu au bit ai no foi ai kakai pe fainga mari pe vai fainga mari mo me toko ni ai ka kui kai kana ko ui ha fele mea a o pe o hake pe au ka hake vai pe a o pe ke o fare ka ha mau ta tau pe mo ka vai ko pangai ko hifo mo me be mo dei foi konga ko ya ko o tu la veango fu pe time ko to pe pe fai ngau ga os mau be no save ana mo no o api ma pe ai ko tano ia ko kau vai sai abi te mango kai matai. Ya ko fa malo ti ofisa kolo mo kai nga malo abi te mau foi mango ke kau folau ke fra wat pe ka mo to. Ko tu ngai ko ha pai ai ko fenga mare anga na ya ka to pe ai foi pe au ia ke umot ko to ha pai. Ai umot na we siala. Ta fito ki mo e ko mai ko a ko tu mo tungu I lulunga. Tana umot na ya upe ka ke fu ese. Ko e fu wa ukato ke umoto. Monu ia upita ngai mot ko sto uha ko mata ke na fok na dolo normal. Pa ka hange ko glave ane nai ko ngai moto ko ku esi atamaki. Kau he tu ke he alui ai vai mo me os mahina e tai mine e tu ku ngai ko me toko ni be mo. Os lava o fakatata o tata ai pe ko ki community waka. Ai fangi waka no tu fa mai e ki kovana. Ai ko tau se fekau'aki mo fetu'u'uni mo inga abit faletio at mo hafe va mo'ui at mo na uhila ka to ko lava fakahoko le va hetai mini ko hoko atu ke tau hipe hono ai vai pe ko ngo misin vai e takai ka to pe he umotu ko me ngo misin vai e wai I pangai ko tu e tuk mai he ko vana ki lulunga o ha me ai ka lo ngo misin vai ko tu ko whakawai ton ke whainga maari he osikoin e takai atu ai la te ki hapai. Ko e tautala noa koe ki he nomolo ko hapai ke whoko nomolo ko tui pe ki taimla. Lava e langa pe umea pe pale mea mo kapneti. Mau whaha mau lelei taha hange koe mea koe na announce e pale mea neafi. E whai whoke clean up. Ai e whai clean up pe osikoia pa haukat ke he langa. Ka koutu ko wesia ko atamai ko me alahi me tatau ka to pe umotu hau pe au ia hau ka to he tafaki ka to tafako hanga mai ke fetu na tai pe au me tafako e taha ai ko for body of water for rice ai ko wesia ko to pe ai ngahi motu me tatau ka to pe na tol ko ne pato pe ha me tange fanau ai ko pe ke ngata pe ka to legalega ka ku kau ai pe mo kau alpo pe ke fanau ako ki lipot ko ngau ko por ngai Mo'ui ke pe kawai mo youth congress pe mo ngai siasi unau fekau'aki pe alpe o timi ke tata no ka na tol po ke he na no fo ngai me whakalau mare ngai me whakaloto ke tokon ka na tol lo tonga ia ai hokat pe ngau e puleanga mano Malo ikparemia pa ko kore u fangat pe ngai fakatapu. Mako fenga mari u koni u kore pe ke tuat ke motol. Ne osi tope me folfola e tama I ngai fakata I to preanga ka PPE to folfola no ufi farearea ko ngai fakata tama ki fanatula ko kui fapapa langi ko existential threat. Peko ngai whatu tā maki tene lava o whakaauha whalufua o pite whanua. Po ike ki ngata pē ia ki nau tolu taha pē ko apau te nau lo lahi taim taha mai. Hange koni ko koko koe ni pēku tau ilo Tonga whakai ni whataimi saikolone
Ko fie o atu whaka maari ma kore koe pihe kamata ke lahi mai ngai whakamatala ke ngata pe e mea kone mo ngāwhi mo tsunami ka pe fuki e kawinga kone covid e kamata ke te ata lelei hange mo ata whaalahi hange ai tūngau tau iai ko ha nei a whafuafua pe koa visone ki he lere keke ngata pe immediate term ka koe short term pa mo long term e lava nei ke tau foki ki he tungana tau iai ki mua pe o kuaha whaunga whao te tau lava unu ki ai ke toe hola lere ange e tau whepaki munga i pore koe ni pe tamita tau koe ha hono costs o ka pau e whakapaanga pe whakadiplomatika koe ha e ko tui ko kore pe kupi lava ki hulu maha mea e ala whalalaki ai pe look forward kia kakai he nei pe lau maari lere hange kuna tau sio he ui koe ni kau volunteer ki Malai Wapuna na e ala mai Tonga tu mai o ngā au lere apito pa mo e kau mau mawhai he kawinga koea pa tui maha ko toko nai tāpiu tonge mahino ko e pure anga ki ne whai ko toa pe ngā ue kai fiema'u apito toko ne kakai mo e whanua pa ko tu be whenga maari koea e pare mia ka pe ki toko pare mia pa toko tanga e kabineti uta hen ke whanga ki hulu ha ki amanak le rege ka hau pe ku iai ha mama ku ngaririka me mui tānolo pa i kai patau malo ai ke peko ke me fa hokot me puleanga ai ko me ula ki safety peko malu ko aginau tolu na e wesia la ko ni tsunami ka ma fu ko mo wafi na smea pe to kon pare moya ai mahui ka ko ni ke tau to ka ki nau tolu ki mu apa na tau to fakau ki langa fare mo me pe ai ne go fai fatogia ko ya ai vai me to kon ka fai le ka sabe ke fa ke mahino ko ha lahi o to koni o fiema'u ai ko pe ko fa fu po fa le tolgia ke langa fare tolgia ke fix pe fa lelei ai ko be ko lele pe mui ne ko mau tokanga he kamata ke mahino malu mahino nofo ha feitu'u o ku tau ke nofo ai mahino wai ne vai me to koni ka lele ngau e ko ai ko kala hinga ko pa ke fata Tali ke ngaahi fekau'aki ke hange ko feme'aki ai mautofia pa mo ka inga e ne ngo mau mate te ke ma fai langa ta pa ke mau feo ngoi o tala noa ke me pe tan tau fai le vasio ai bista panga mo ki na tol mo bista leiba ko hai me e to lava fa ke ta fa business given ai foi fa tamako ni mo ta mo palpale ma kon ke business ai o ku ai ngaahi tau pe wai ngaahi track ke o kulele neongo ko me ta taha malo kakai ka lele mo me ke business lele mo ngai me ta fa ko ni hange ko loa no ta lele mo me ke me Faka'ata mai o tau kai ga he o ku kai ke tau pe he o ha foi time te pile pau ka uai fa amu ke fa hoko ngai me he ngai time ko va beta ko ta foke kakai ke hanau fare unau ko nau api ko tu ko me ele kai ke ngata pe sai ka na to sai ke na tu Faka'ata mai mo sai ke tau to rebuild ko ne community ai ka dai be di kai ha me ka uai pe ai ngaahi stream ke lele ngawe ko hinga pe ku wai pe na filala ve ka time tata pe wai na ngai focus ke ai hoka tu fe lusen kataki ek pale mia ko vakai tu pe ai la ilu o fatu mo lele pa eke ma ka fa marketi pe na ka wai pe mo na to le fa marketi a pompo Io Lucian. Ai ko e whakauka whako no tuanga pongpongi ke tokonaki ki he next 48 hours ke whakau mai be mo ki whai maneo ke mo lai lu mo mea ke lava be whakatau malo. Alo, io. Teisa pa hong mai be alo. Malo pite whaingamari e pe ko
mana ku sai ke kawa soane ia he mea miimua mi he o tali mai mau ngaahi fehui. Ko ek paremia kataki. Oku ki i foloi tau tai whanongo ke ek Minisita Paanga. Pea ku awe ko sa ia mau peha tala noa Paanga tau te fito ki he taimi pehe ni. Ko ki kore pea ek Minisita Paanga. Hai tuunga wea tau ki fan ko ni ke COVID. Ko tari foku wha o mai kataki. Ko pehe mai o ku koe ko ha issue e Paanga. O ko tui o kau ia he tari o ku kai ki whakawhiemari. Pea ku mahu inga mau pe as taxpayers mau whakaam ke mau iloi haki whakamatala pehe. Ko tau iwi pene o tau tolu pehe. Pea ko e sirinien tokon muimui pehe. Pea na mau ngaue'aki e ki he. Pea toi e tau fiha. Ai koe ki ko tui koe kau matao ko ni he office pale Paanga ai office ko ni ai Minisita Paanga. Nau ilo lere mea kon ko fayat ke tokanga. Pe ko nau mau nau to ko toi pe ke print ka nau kai o mai ai ngai fa matala ko ia. Ai ko ki kore pe ia. Fa malala mai mo he ta fa ko ia. Ko hinga ki he fan ko ni o kawai ko disaster relief. Ko tala not pe ni he ki COVID fund na os e ke atu ki mo he tau ko si pe tala mai ai. Kai fu mahino e tali na o mai. Ka ko fa amange pe ku e mahino ange tali he tai mini ka taki. Ho whakat pe he whakatapu, tāpata ke paremia, ka mai ngaue'aki, pe mo ngahi talamalu tau whanua. Ura ki pe koe tau patseti ngāwe lo tonga pure ngana sei pe ngahi Faka'ata, ke tokanga e kina ke hono tau i ke malu tau whanua ki he COVID. Hange pe koe ngahi ripoti ko atu ki mua, koe patset lo tonga ke hato noa sune, koe whakafuafua whakataha i katoa e ngahi Paanga Faka'ata ke ngauwe ko ni na ofi he taha 5 milion. Ai he lo tonga ko ni utike ke ose ngahi Paanga ko ni. Pea koe ngahi ngauwe ko ni ulele anga mahi ni peki ai. Koe uhi koe ngahi lockdown e ua koe ia ki muini mai. Ai au toe whai siwa e pure anga he taimini ke whai hono toe whakalahi. Ke lava o mateu pe. I taim tatau koe tau tānoa pe whakuen ki ngahi koloa Paanga. Ka ku mateu pe ngahi whanua o nau tokon mai he ngahi whunga ke heke. Whak mea ngahi koloa pe mo e tokon ke heke. Ke lawa o whatake ko tau whatongia. Koe pehe koe ia o ku kaike ulua ke Paanga. Koe mea mahuinga ni ke whakapoto pe. Koe whare u whai ke ka ofisa ngāwe hange nai mea ke ek Minisita Mo'ui he whehu i koe ke ngahi PPE. Koe mea mahu inga koe tali whatongia mo e whakahoko nau whatongia ke lawa whakahoko lelei. Ke ua e pehe ku koe uhiu ke Paanga pe lawa whakahoko aki. E whakaware ke pehe utau mai Paanga katoa pe ke whakahoko aki ngahi whatongia. Ka oku whakaai ngahi ngāwe ke nau whakahoko lelei ho nau whatongia. Whakapapau i koe ngahi mea ngāwe. Pea mo e ngahi fiema'u katoa pe ke lawa o opo mo lelei whatongia. O kulawa e pure anga whakakakato. Ka koe ke uhinga ia ke tō hala whakaware o pehe tau mau e Paanga katoa pe ke whakahoko ko tau whatongia. Ko tui koe mea maho inga ke tau whakapaanga e pure anga ke tau ngāwe whakataha ki heni. A fiema'u pe ke tau whapotopoto. Ke tau whapotopoto whakatatau ko tau iwi. Pea mo e kauma e ke o ofa mai ngahi whahoa ngāwe ke whakakato tau whatongia. Ko e tawhaki koe ke ngahi ripoti. Oku mau pe ngahi ripoti i he whaunga whakalao. O ke ngahi whaunga, pea mo i he ngahi sino hange koe whalea lea. Hange koe, o tohu i mai pe lao e ngahi whaunga ripoti. Ka ia ngahi fiema'u make, fie pepe motuan i he whaunga lelei ki tau longa''i, hano whakahoko ka te motor. Pea mo hono ngahi whakaiki. He kono mo ni, koe Paanga ngāwena pureanga, koe Paanga e whanua, koe Paanga kakai tukau. Pea ku kau i he tokanga make he pureanga ke mau pea ho ata ki tua ai mea katoa pe. Malo. Ai koe tau Paanga taha 5 miliona pea koe si o ke whakalahi? Ai koe kuenga koe patseti ngau e kona pureanga o ke hatou noa sune o tau ni. Na e wahi make hei koe Paanga taha 5 miliona koe si o whaki ke ngahi mea COVID. Ka kotui te tau whelongaki pe koe ngahi wilo takai mea koe ni ai hange wau mai ke aho ni tu ngau kia ngahi keise COVID. Aku mahino pe koe ngahi ngāwe e whai e te lahi ange. Pea kone lahi ange ngahi ngāwe e mano ngahi uhinga whakapaanga. Kaku mausio pe ki ai ke whai hono whakahoko. Aku whakatata pe hange koe ahoni na tale kabineti.
Ke whakalahi atu e 5 kilo, pe koe vai 1 miliona, ke toko ni ke ofisi koe ne o e tau ofisi e nimo. Ko hea koe ngahi mea pau ke na whakahau koe tai mini na keke pehe na e palani ki ai. Malo, patak fa mo pe he fehui ko ia ka ko mea pe na fanongo I he tuaki ko ni o ponite fa tau ponite pre anga pa ko pe na ko tau I he po hai tu unga ko uhinga ia ko fifiri ma uhinga ma pe ke o mai ngahi fa matala ko ia ko fanongo fa tau ponite ke fa mahino pe ko fa tau ponite ko ni na stari pe fale alea e to hanga he pure anga o hoko atu. Pego hono whaka Britania koe roll out. Ai ana e si whakatau ia ki mua. Ka oku osi mai hono tau e tolu ki he taonu. Pena e stari beia he patsete ai pureanga. He tene hanga ai pureanga to e whakatau atu. Malo. Alo, o rewa kua nau tātu, pau ke whai peke o takon tātu lala. Malo pito koe ki whiu nia ki he ke taimi ko nei whahoko nei tō mai ko tsunami I he eruption ko nei hoko nei e tokoni nei peki container I Mount Smart I Okalani pa heka mai waka Madsen pa no ki iau ki tala no me kautaha agency ko I Tonga niu nei hanga Tonga ko Madsen nei tu tamai waka ki Tonga ni au tu site ka pa te tau siot ki ahon po pompong ma ko si clear me quarantine os aho tolu ia ka ko sioping kia pompongi na lava whainga maari e ko ilo peu mahaku ave toko ni ko ni ke nimo pa tok tufa he nimo ko ke mau ke toki whatontoni mai e he eik palemia pa mo tonga wan palemia pa ka pau whahoko mea ko ni na lava toko ni ke ki nofo lockdown ni ko ni e whehoa whawalo ko e ka hoko mai e ki whe toko ni ko me nusila ke kainga ko I Tonga ni. Maro lala. Iyo, wahina pio pe e toko ni ko ni kuis whai tāna o kia. Koe whakamu ia e lara ke nai whakatua sila mai whake ni mo. Ke clear kon he customu, pia mai lewa ke ni mo. Ke sio ange har whaunga. Matu koe uhinga e tau lockdown ko ni ke unga ke ua futokolahi kakai ke hawheitu. Ke sio lewa ni mo ke whaunga. Au ke tufa ki he ngahi kolo. Whaunga koe whakasisi e whainga maari e ke whakataha tokolahi mai e kakai. O mau ia e tau tu'utu'uni konu roto ahoko. E whakahoko ate he rete o ai whaunga mau pehe whaputopoto ta. Ke o atua ai kai tala mu, pa taim tatau ke tala ngofua ke tu'utu'uni ko ni, mo lau maari e tu'utu'uni, ko hinga pe ke whakasisi I ala mafola e mahaki I hafu tokolahi mai ka wheitu. Tawanga ko toa pehe tu whatalam wha muimui taha ai whonu mai koe kakai. Ai ko wheka maari e ko ni ke ni mo ke nau sio pa whakafoku mai ke whai motala ke kakai. E anga fefe nai hano tu whaki o ke lava pe o tau observe pe ko tau talangofua ke tu'utu'uni kon ke ua e fu'uvao fi ua fu tokola ia feitu ie lau mari tatau pe nai honga ia pule anga I he fetokoni kon e kakai mo sio ko ke ua to o kiwa tu he ports authority ke totongi ki fi ko ia ai nei loto mo fiema'u e ports pa mau popo ke pule anga ke mofi ngaue'aki ke mau kawa e mau tolu ai totongi ko ni o ports fee mo mea ko inga kai to ha pe kakai ia pe ko ha o piki pe ko mau tropu ai mea ka o te na to holo totongi holo faki fi ko ia kai fuai he puleanga he fekau'aki pa mo ports authority Ke ki follow up ki pare mea ne I he tala noa ko ni ko me whangi kautaha ke ko ni o ku na hohaa ki he waka hoko mai pe aha ha liliu pe ko ha sio ko ke waka ko te to ke ha kako he kako ku hau pe I he taimini ko ni ko ya uni ko case for when to help me ngaue'aki ports Koe ngaue'aki fai he health taimini na sivi fo pe ka wai be mo ngaue'aki ports mo stand up ke ai ha whaunga e lava pe o lele pe sivi ka ke lava pe ngaue'aki fai I wafu ka tok fu a watu pe fu whainga tā maki au pita pau pe ke mau announce pe ke ngai kau taha waka ka koe tu ko he taimini o sio whakataha pe health pe mo e ports authority ke ha whaunga e lava pe o lele pe nau sivi ka dama ko isolate pe mo ke lava pe o whai ai whatongia ko ia teu e mau ko mai ka io te mau ko mai ka ko ki ko le tu pe no ki al holo e ahoni o au ko ki apngawe ma hau ko ki heni ke press conference ne fata no falaka he roadblocks pa ko po ia ke ka ngaue'aki ko ni ai community mo ka
town officer ko ni nai to ta ne le mai kau pe me la okay au ke press conference but ki ko le atu pe a ki tu fa vai mai ke mau ki area ko ki area ko ni ke area pe na ko minister pa anga pa ko ono po da fu ko ko pa ki tu fa pa anga pa ki mo pe ai tali fe ko ni e ki pa mia pe ne fa malo me mau tolu i he aho ko toa ko taimini ko ma ko ngongo me mau inga ya ke ngata pe mau inga e to mai ko tsunami to mau inga i he covid-19 ko ni o ku ngoi kakai una fe mau ke fanau mai ka ngongo pa ko me ani ne mau ta no i media ke ma hapuranga ku me update pe me way le fa palang ko transparent pa ko fa malo malo Feu ibe. Feu ibe para mia ka ki lai feu i ko ngā tau mau tau takai fa osien. Ko ulaki pe ek para mia ko foto ko ki ek pe ki ha palani e purenga ki standard operating procedures for any other future cases. He u wa he fonua ke foto ulaki ya ko wa pe ko ngā pe ko langa mai me he feitu ko ne tafaki fa ifo ai tu lavea ngofua ho tau fonua ko le penia ki Minister Foreign Affairs pe ga ne tu for humanitarian issue ke kore ki ga fonua tu apreanga ki ha monu ia ho tau kakai ki no fonua tu ai e tu lavea ngofua ai fonuani i he climate change ko to lupe ko ek Minister panga o te to me ko ek atu ne ia ai budget estimated fonuani panga fa tolu miliona deficit o Minister panga ko sika ko ngani ko te fanongo ga panga tahani ma miliona ki kamata ki ngawe ko na me panga ni makilu $500,000 ki he ponite ngari e wesia ni ko nga ke te fakalahi mo ek paremia estimate e wesia ni o me covid pia mo ko ni pa ko to tala monu fonua ho pureanga ki huta e tu te mai mo exemption tax e wesia lahi ka tau ki hiki hake tau estimate ke te lahiange pe ata mai mo tona mo pureanga ngai fonua muri ke lava kava malo O se ai ko lau ko ke to hiki hake o so ko tau exempt ko le exempt pe mai no wo le e tau ki se ni ti pa ya fefe kai ke e to ko ke ni ko ha ko fe hu na ke bo bo ke Tupe pare mia, ko pe ko. Minisita Mo'ui Minisita Mo'ui ba mo si ne si o na. Ko pe ko mahino e feu ya soane. Malo pito soane ko SOP ko na ke talanoa ki ai pe ko de. Tau pepe ko tu'utu'uni ngaue'aki ki hangahi me au khoko o ku liriu pe ngai tu'utu'uni ngaue'aki o fakatata ki alunga aho. O ngau pe po ngau mo'ui ke ngahi tu'utu'uni ngaue'aki ko ia fekau'aki pa mo to mai ko ne covid. Na ia tu'utu'uni ngaue'aki ki mo e to mai covid. Pa ko ni ku hene covid po ke liriu e tu'utu'uni ngaue'aki. Pe ku ngaue'aki pe kia e CEO ia pa mo taka tāpule ko e wā ki tua ki hono liriu e tu'utu'uni ke whenā pasi pe pa mo alunga ko ia o e aho. Toka kau tali pia. Iyo sa de e lava pe faita no ke fika ki ba mo possibility climate change refugee mo anga mahin pe fogi ai mu ka ko ha ko lau ko priority e tai ni mi ke mahin no ku nau mo lelei mo nau sai ka ku wi ai pe ko ia tau pe ke tau to e ngai fai ka mali pe ka pa to ia fai ka mali mo to ka ku kau e ngai fa kau ke nga ta pe na to mori ka ko na to ko we si to ani na lava ka ko ki tai no pe ke ka ko ai ko alfa o si ne Ke ki ha te he ke to yo mo press conference pe ka ko budget ya mo ka ho ko da de ko ni sapa ai ko o moni bia ko feuina e ko tau budget lo tonga os ke tau no sunena e tau mo a ke deficit pe ko la hiang e tau fakamore he laine panga whaua miliona. Ka koe angoe mau ngau e tai mini mau whenga pe koe whenga pureanga ke whapotopoto e whakamore ke ua ea o ke he lahi koe ia.
Ka hange pe mo mea I koe hoko kone ngahi mea koe ni, ngahi whakatamaki, whakafonua, ki he fonua, ka mata mai pia me he pā ai mo ngāwhi, o lawea e ngahi businessi, koe kuki nau tolu, nau tokoni ki he tau tānak paanga, pe tau toi hoko mai ni ki he tukunga ku tau iai he COVID. Ai aku uhinga ai e te whainga taangi. Ka oku I he whaunga ngā oe oku mau whainga pe ke whakapoto e ai ngahi mea katoa pe. Ko anga e whafufua ai potu ngā oe he tai mini he kai ke tau wau e tau whakamoreto ke he lahi kona e whai kai whakafufua. Pea hange pe koe ngahi ofa kua o takmai ke pureanga e lava ke tau lava o sio ta whakua. Koe mea whai kai tokanga koe lavea koe ngahi sino ngā oe whakapaanga he whanua. Ai aku koe si ange ha waweanga no tokoni ki nau tolu ke nau ta whoki mai o ki hatunga lelei. Ai koe mahu inga uwhi e tokanga mo toane. Apaku koe ta whakfuko niu kau halaua. Ai koe ura koe taha koe ngahi tokoni e pureanga. Ka koe taha koe tokoni mai ngahi kau taha itu ahe pureanga. Ngahi businessi. Pea moi whanua. Ke tau lava o ka whataha mai pureanga. No whenga ke hau whaki ho tau whanua ke tukunga o ku lelei ange. Malo. Pe ia pe hui me tu ko foi ta pe u toi. Tau lava. No pe. Alo. Ik tongol pare mia ko kolfa more atu o ku ke moni pe ko ke hatai mia ku sai ai hu mai COVID. Ka ko anga pe whakakau atu if we gonna get COVID better from our own people then hau hanga hi fitu ke ka ko ki anga pe whakakau o ko kolfa more atu ik pare mia pe ki o kabineti na pe ku o atu hanga hi fehu I o ku o ngari whakawhepaki pe ka ko ngahi tokanga ni me kakai mana tu ko mau tolu mau fekau'aki ton mo kakai pe ko whakahoko at pe ki feitu'una pe mo o kabineti ka ku whakafo fai Tali ka mana tu I o ku o taimeni he o mo mea I he le volokehe pe ku ai mo ka ngaue'aki pe na fanongo mai ke tau fepoltala no aki pa dai meni fa ke he me no fa matala mai pa tau ilo pita to kai lava ke na atu I he o launga hanga tonu atu ko ilo I he na aku I he pureanga ka ko time ta tau fa malo atu I he ngawe fai ko ngawe ku si pe me apango pe to mai mahaki e tau ke fenga ke faka'ata me fu fakatamaki ko hinga pe ai tokanga tu I ta fa ko ia o hu mai ko o mahaki ka ke o ku fa malo atu pe ko ke ha feu o fa malo pe malo Fa o se lewa atu. Malo pare mia. Ko hange ko lave ni nai. Nau fa verte ke be mai te tau te fok tau toro te sai ange tu ngā koe na tau iau ki mua. Ka ko tuwe malu pehe e lau maari e langa whanua. Ne hoko whoki ngai whatama koe niu ngari pehe koe lavea anga pe mo ngari whamamai. Ka I taimita tau ne hoko pe koe diplomatic pe koe financial pe koe whatever windfall he ala mai u whanua o whiekau ngaue'aki Tonga mo no kakai ke nau si whakake me palparema koe ni. Pea ia ngā koe tau sio pe whangi whanua ko mamani ko kulai taha koe on ofi koe whiri. Ko nau tolu tu maari taha mo advanced taha he ngai whanua, he ngai ekonomikangi ko Singapore, Isleri, ma Hong Kong, mo hai whewhua ngai whetu. Koe ki whehui pe taha ia, mawahe mi ai koe tangata iki pena si text mail o tonga mo ngahi mea. O kore mai pe lava ta ofi fanau ne ku pahi ai he tau langa lere. Ta koe ngahi mea ku toi pā mai ia koe whangawhoi one pe. Ka mauhala. Nā lava mo toko ni ngai. Koe whamalo atu pe vitu na pare mea pa mo hoi ki he tāke kinau whai. Pa ofa ke pepe me kau whengongo. He taho koka te pe kau malo. Alo, te utuka pe ka boss pa do ki hoko Minisita Mo'ui ke ton pare mea ke pe ki update. Malo e pale mea ki mea pe ko e fatonton na pe ku mau e hingo e kolisi ko I nau moka ko kolisi tu poutoa. Famole mole vena ki mau hala e hingo e kolisi.
Koe ki announcement be ke updated be koe algon ai late o ku aloi mai waka e ua ai so dia u ave ku Benia ki he hange koe tau press conference koe ane afi. O ki he whakahau koe pe ki he media, koe au koe ki he pong ini, koe festos, oi koe huhu malu'i, pe se te hiwa fitu. Koe second toast, pe se te walu fitu. Koe fo ifika koe nau ato ane afi, koe ua walu hiwa, ki nau tolu e ne tikai peke nau huhu malu'i. I he pong ini, ua nima tolu noa. Aia koe te toko tolu ngeau ni mahiwa ai, pa ko whakamalo at ka ke he media. Taim koe nei ato e kufika ane afi, pe aulele hala pule anga. Fetu'utu'uni mai ai kakai, nau fiehu. Fetu'utu'uni mai media, koe hae whahinga tokoni te nau whai, ke tokoni ki he huhu malu'i. Pena e oange ki ai whiga telefoni o si staff te mo e timi ko ia ke nau fe ngaue'aki. Kai hange foku na ku wahe atu lala ane afi. Ke mo tokoni mai ke toko ua nima tolu noa koe o toe. Koe tolu ni mahiwa e ku hau. Te nau hau pe. Ka te mo tokoni mai. Pe koe taha ikpare mia. O ton ke whakapapau, ko e tau kau mitia, ko e nio ku huhu malu'i. Na whai ku tau puke tau tolu, mei hen. E ko whanongo ki he whakamatala koe alala, na e alu takai holo alala, pa ko whakaukau au ia na ko hakau taha waka ia ku ngaue'aki alala. Ko soane pe taha ko soatu ko ene pasi, huhu malu'i. Na ko soane pe taha ku tolu ke Faka'ata ke hau ke tau press conference. He kulawa e soane ai fehu'i mo e Tali. Ka kono whakatoa ko whamalolahi at ka mautolu ho mautokoni mai he taim. Ko taim whai ngata aeng, taim ke tau ngaue'aki pe kau e media. I he tokoni mai koe ni. Hange ko whahoha koe ane afi. Koe nonga pe koe media, nonga e kakai whanua. Ko pou pehe pe mautaulia ke mo o mai e uanima a tolu noa. Ke nau mai o huhu, te nau hau nau tolu. He ku nau whanongo atu ka ki mou tolu. O ku hange pe ki mou tolu ia, o ku iaho mou whankisiasi. Koe reti o koe a kere a voice. O ku iai pe ne kau whanongo. Koe reti o koe walu pointaha. O ku iai pe ne kau whanongo. Pe au tui e kau whanongo ia kia mou tolu. Ko iai. Te mauhanga o whakapapaui. Ka pau e au ke hui ke kaha u kai ke toi holo eni. E kore ke si o mei te ki ke to o katoa ho mou ngahi laiseni ka pau kai te mou tokoni mai. Ka kon whakatoa ko whamalola ia. He ngai tokoni ko toa peo mou whai. Fekau'aki pa moe Tonga Mo'ui. Pa moe ngahi huhu malu'i ko nuk tauhanga ki ai. Hange ko whakahoha e au ki he koe atonaki. E ihe ni ai huhu whaisa. Koe tausi e tahamano, pea e kamata lewa i he wike kaha u, hano whanongonongo atu ke whakahoko ai huhu pusta kia ki nau tolu koe o totono. Mo manatu i koe huhu koe ni whakamalohi i ange, pe koe pusta, tene toi hanga o atu e ai malu'i, o toi lelei ange a tek mau tolu e kakai whanua, fekau'aki pa mo e covid-19. Ai aku whakahoko, koe whakahoha atu, ka whaiwhai ange ku kai ke toa ha whiririwa ke o hoko ai pēne tu utaheni ke mou tokoni mai. E alo atu pēa ka ungaue ke mou ngahi kolo, ke whakakakatu pēa koe whanongonongo e whai atu ka te mou tolu, pa moe mau whakaamu ke mou o mai. O tokoni mai ke tau ngaue, e kau lelei pēia ke ono malu'i e whanuani, pēa neongo kui hene COVID-19. Koe taimi koe ka pau e ma'u hataha he COVID. Koe ngai keisi koe nuku ma'u o whakawhiawhia ke potu ngāue tuunga ku nau iai. Koe nau tolu kotoa koe ni nai ma'u koe ni nai o second dose katoa. Tuku kehe ange pe e ongo ki tamaiki he kumot mou mea i pe o ku tikei ke au
Tige ke taimia ke hu malu ki na tolu kau ku tō mama ape ka te na tolu. Ko iai kakai whanua ko e pe wham te tau ngaue'aki. Ke toko nbe ke toi maluange kakai whanua malopita. Malo. Whamaro la hea tu ka whaingau. Mo lava pai koe ni hoatani tau potanoa. Fekau'aki ma mea la na e Tonga e Minisita Mo'ui. Iyo i tau press conference hoko i aho sāpate. Kai pe toroi ke pongpong moni te. Ko e hu mai koe ki office pare mea pau ke hau mo kāti. Mahino na ke suhutu oua kai tongo fua ke hu mai ki hen. Ma parewa i kai pakitok text mai pe ka soane ke ne toko mai. Ai fehe ui. Maui ka pito pe koe mea kou tau whamatara mo e tau whenga ke tau hiki ai. Tatau pe rea mo e whataha NEMC e whahoko pe tūtūn tatau koe huange pau ke mahino o ku taliange ke ngai faitu'utu'uni koe ni o ku whahoko ko hinga pe ke malu'i tau tolu mo whasisi ai mafola tu koe ni ai mahaki. Ko ia koe whamaro lahi atu Luciane kau e kau whaiongongo mo lava mai e me hoa tani o amaloa te ngai whiui o pau waha tono no he ngai tari watu pa ke toki takai mai o seni ke tau fakakata atu ka kor whamoi more ta pa na tono no ka koe whaamu pe ia ke hoko te tau tānoa ka koe mea lelei pe ia whainga maari ke tau tānoa hawa e mahino aki wai mahino pa koe whaamu whoke hange ka mea Minisita Mo'ui ke whahoko atu ai tānoa koe a mo whai mōni koe a ke kakai e koe whaamu e ke nau hoko atu ai tārango fua ke ngai faitu'utu'uni kātak pe ngari whaingata ai Mo'ui pa mo i ala mea pehe ka koe uhinga pe koe faitu'utu'uni koe ngai koe lelei ma a koe pa mo lelei whakaluko fua koe ni mai kakai o whonua tau whawhetai pe koe kau pe ki mo i tau ngai whenga pa tau whamalo atu pe ngai lotu e kau taki lotu mo ngai tarabonu whahoko mai pa koe mea pe au tau ongo i lotolahi e mo tau whiawhia ai ki hoko mai ngai pou pe pa mau kore tai pe mo pou pe kai tau ngai pota noa pe hai tau fekau'aki ke tau fai fakatata e mo tau unu fakatata pe ki mua ko e pe ki whamalo whatawangi pe te mo ma'u ha weekend lele po e mahal ko tau next press conference tu kot ke mo fa mo shopping e pong apa pe kai ka fu me ala e hoko mai ngai tesi ko ne fai he ahoni ka pongi te tau toksio he osko no review he ho fa val hoko pe to fa ngo fu ha feitu age ko lau fa ngo fu aniwa hoko to tesi ko ne Minisita Mo'ui ono to vakai ha pai mo vava o pai ngari lelei ai pe pa tau toksio no Faka'ata ngai motu ko ia i he ke ka hoko mai ko ia pe ki fa malo he over pe ke mo ma weekend lelei malo ko e ngataanga ia o e polokalama ki he konfelenisi a ki palemia pe a mo e ho ki Minister pe a mo e kauwhai o ngongo pe a o ke ai foki a whakamalo i he kauwhai o ngongo ko hiko e tuunga ko ia ki he whainga maari e ke nau e ke whehui pe a ikai ko ia pe whakama ala ngahi mea o ku au fia pe ikai ko ia pe ko e whainga maari e ke ki nau tolu ke whakahoko ai whe mahino aki, pe kai koe ia pe, ka koe whe pōpō aki, moe whe ngaue'aki fakataha, koe taha ia me au kumahu inga au pito. O ke ai whoki mo e whe inga ke whakama ala mai e ta whaaki ko ke ngahi maketi, ki he tokoni palemia. Kau whakamaketi, pe kumofua nai pe, ai tuunga koe ki he whakamaketi, i he maketi koe ni poasi. Maketi koe ni whana. Koe maketi ko hange pe koe mea whakamuimui. Taktaha maketi pe hono api. No. Iya. Makta pune maketi he fonu. Oh, okay. Iya. Takoia. Koe ni ko whamahina atu e tokon palemia. Pea o kia e whakamalo foki. Kia te ki nau tolu e kau ngau e kotoa pe, ko nau whepōpō waki. I hono whakahoko pe mō mea mai ki he ngāhi whatongia koia o e pureanga. I hono whakama ala atu e he
ki nau tolu, nau tāke kina ai pureanga, tau whawhetai i he ofa kotoa pē, ko tau inasi ai. Ko ngā pēni hano langa e whemahino aki, langa e whetutaki, fekau'aki mo e fetokoni'aki, i he taimi whai ngataha koe ni o tau whanonga atu ai. Tau ange ke mou mau ha weekend, whaosinga e wike, whakaofo ofa. Ai neo kuhanga mai, peka ki ngatai ka koa pompong. Ono pompongi ke ono e whiawhi, whai ngā maari ai, ke whai ai tokonaki o e sāpate. Ka ihe kotoa ngā mea koe ni, o fiema'u pe foki e tau whaka poto. Pea koe ai, o lava ai ngā wehe whaosinga koe a o e ahoni he whalaite, mau mea ka tau toki whelongoaki.